sanibona. La ngixolisa kakhulu ukuthi uma nokhatha ulive wami kade niphazamiswa zikhole nje. Kodwa ndiyathemba ukuthi nilale kahle, navuka kahle. So nithi sanibona kwindawo zonke nikuzo bafowethu. Sanibona nje, ndiyabingelela ekuseni. Siyabingelela ekuseni bafowethu. Kuningi ke enizokhuluma ngako. Asikeza. Akho kuningi enizokhuluma ngako. But benithi nizokhuluma nje kuphela ukuthi khawukuhambe kwesinye isikhathi nabantu abahamba nawe. Kwesinye isikhathi usebenzisa into ezokusebenzela. Uhambe nabantu abahamba nawe. So bafowethu mina disappointed. I'm very disappointed. I'm not sure about anything is happening here. Okay. I'm very disappointed ekuseni bafowethu. I'm very disappointed ekuseni ukuthi ngiyabona ukuthi abantu into ziyenzeka bafowethu, abantu benza ama-interview benzani. Kwasho kwaduma izulu la ngaphandle. Okokuqala nje ngo-11 namhlanje ngikhuluma lokho. Ngiyabona ukuthi into ziyenzeka bafowethu. Amandla omuntu esaphila akadliwa. Amandla omuntu akadliwe esaphila bafowethu. So kubalekile kakhulu ukuthi kwesinye isikhathi ungasheshe ulanda iziqalekiso. Ungasheshe ulanda iziqalekiso kwesinye isikhathi ngoba ezinye izinto kuba ngathi kusisibusiso kanti ekugcineni kuzoba sisiqalekiso. Sawubona mkhulu Ntimbela, sawubona khehlelezi. Nabantu abangenile, nabantu ababukele ngapha kwefestira, ndithi sanibona nonke. Kwesinye isikhathi ezinye izinto kubalekile uba sizijonge empilweni. Kwesinye isikhathi kubalekile ukuthi sijonge indlela esenza ngayo. Kubalekile ekuseni bafowethu nje. I'm disappointed, very disappointed. Uthi umkhulu Ntimbela, sawubona mntana omhle, sawubona khehlelezi, sawubona. Ezinye izinto kubalekile bafowethu ukuthi nijonge kwezinye izinto. Icala bafowethu okungese kubalekele ukuthi icala lineminyaka nje. Icala lineminyaka. Liloko likhulunywa, kuloko kukhulunywa. Kuyiwe emakhoti kwenziwani. Kuneminyaka nje emininzi kakhulu. Iminyaka emininzi. Ngawo ukuthi noSigujana naye uye washolo yena ngowakhe umlomo. Wathetha ukuthi kudala ezama. Wathetha uSigujana ngowakhe umlomo ukuthi kudala ezama. Ungizwe lona engayisebenzisi kahle imithi. Ebala zonke lezo zizathu ezo-ke. But inyani ndifuna ukusho icala kahle ungizwe ebengeka luwine bafowethu. Icala ebengeka luwine kodwa icala uluwinile ngoba uSimba sesisho. Oko ndokuchaza nje bafowethu, ndokuchaza ukuthi ukuwine njani kwesinye isikhathi. Kodwa ngoba senisisho ngoba iminyaka ilento icase iloko nje imile bafowethu. Icase iloko imile iminyaka ngeminyaka. But akunalutho enzakalayo. Let me wethu kudala sikisini uma neniqhawuka kunento benisayilungisa nje kancinci. Icase kudala bafowethu ihleli. Kudala icase ihleli ecourt. Kusetshenziswa imithi kwenziwane. Namanje sazokhuluma into ezokwenzeka ngo-2024.
and ezinye sendizikhulumile bafowethu into ezizokwenzeka ngo-2024 so eyona nto endiphoxa kakhulu kule ndaba le yale case le ukuthi abantu xa bethetha bazothi inyanga wayibona kwi-social media akuseyonyanga yangempeleyo. So ngenye yezinto enza ukuthi ndiphoxakale ke into efana neyo. I'm not sure ba is still moving lana. Okay, isasebenza. So ngenye yezinto enza ukuthi ndiphoxakale yo bafowethu ukuthi hayi inyanga za ku social media zikhona vele inyanga ezikhona kuyo yonke social media besides uTikTok. Inyanga zenyani, inyanga zobuxoki. Ngeke ngithethele wonke umuntu, andiyompatha phela. Andiyibhari ngeke ngithethele wonke umuntu. But la kudleka khona amandla, kuze nibone bakudleka khona amandla ami. Kulanda nguSimba ndizothetha into nge-3 zika October, ndithethe into live, ndenze live nge-3, nge-4, nge-5, nge-6 ezika October. Ndilo ngikhuluma ukuthi ungizwe angeke azabanjwe. Bangapha abantu esebethethile okhehlelezi kade besivezela bengalala lapha ku YouTube. Naye nalenyanga le ithi kwazi ukulalisa icourt. Yona futhi ngayitshela nje straight ukuthi vele indlela ebeyisebenza ngayo bengayo indlela bekumele uba into zikangizwe zisetshenzwa ngakhona. Ungizwe nangoku kusasho mina ndiyi1 bekumele ukuthi next year abantu bazoyibona into enzoyithetha. Bekumele ukuthi kulonyaka uzayo kunehlalo la azosinikezwa nje ehleli phansi and elandwa ngeminye imibutho. But I won't go deep in details. Kodwa into ngeke yenzeke. Amandla omuntu akadliwa abafowethu. Amandla omuntu akadliwa nguSimba kuphela umuntu obesathethile ukuthi elicala lizophela. Kwangapheli ngisho nenyanga yaphela elicala ele. Vele next year uzobe khuphuka even at this year uzobe senza into zakhe like everyone, like the way bevele senza ngakhona. Naba futhi abathanda ukurecorda, bakhona abathanda ukurecorda ngenteni babiza amagama kakhulu. Ndifuna ukusho ukuthi nabo anibashiyi ngaphandle bafowethu. Kuba xa siqala apha sithetha indaba ze-magic quality, xa sisenza i-content mandibe ngokuthi i-content. Masisenza i-content ukuthi ukhona ukubonakala uba kunoSimba. Makusenza i-content zininzi i-content ezisazoza. Ingakho sibona nopalisa besenza ama-content something ezoshake antoni, ezoshake i-South Africa ukuthi ashisa amalaphu athini i-content onto won't take it serious ukuthi kusho ukuthi nyani lo mntana besisangoma, lo mntana upart 2 ndishilo na 2 years wakhe. That's it. So njengongisho bafowethu ukuthi namanje next year ngo-2024 bekumele ukuthi kwenzakala into ezininzi pha kungizwe, but nizothula and uzozihamba inyanga uyozihamba azaziqedwe. Akukho la zokhushulela khona, but ngibonga ichunu elilodwa elathi Simba siyabonga. Libonga exactly xa niqeda ukwenzile ulive wange-3. Cabana libukela ichunu la khona lathi siyabonga Simba. Azange asho bandiyabonga, wathi siyabonga singamachunu. So ngibonga elochunwelo, ndakhuluma futhi icala laphela. Ndifuna untshela abafowethu vele ungayisebenzisa imithi khona la ingadingeki khona. Kukhona la ingadingeki khona. Umacingwana ningathetha naye futhi abona mesingahlala phansi ngingamchazela ngcono ukuthi umthi kumele usebenzise xa kuphi, kumele ukuthi awuyeke xa kuphi. Umthi khona la uhamba ungasebenzi khona. Umthi vele uyasebenza kakhulu kodwa khona la ekungamelanga ukuthi usebenzise khona ukuze into zakho ziqonde. Umacingwane bafethu ndithetha into nikhumbule ukuthi kunento ezininzi abhekene nazo. Kunabantu abaninzi abamshayayo. Kunabantu abaninzi nje kune problems ezininzi. You understand? Even though a try all by means ukuthi xa ifika kwi crowd uyazazi ukuthi ndisemsebenzini. Mandenza umsebenzi kuphele. So abantu badla amandla ami guys.
ngiyababukela live bami, but kunzima ukuthi nje umuntu akanilikele. Kunzima ukuthi umuntu enze ubulungisa akathi yafollower, akathi nje nathi Simba khawuthi ke sikujabulise ngalento esiyibona ukuthi thina incinci or sikujabulisa. So mawucabanga wena uzophuwa njani ungakhona ukupha. So guys, ipower ihamba ngenye indlela. Ipower ihamba ngenye indlela. Uyabona ineBhayibheli yasho ukuthi isandla esiphayo sibusisiwe kunesamkelayo. NeBhayibheli yasho bafowethu. Yabo, kunzima ukuthetha into esekhotha, ingakho bungekubone nenyanga eyi1. Ngaphandle nje kwaSimba, akhona inyanga eyi1. Niyekele icontent enizibonayo, zicontent into enizibonayo. Kuthiwa nje uSimba siyamzonda, simzondela zona, zicontent ezo. But nansi indaba yecase ndiyithethile, indaba ya next year ukuthi ama price azokhuphuka 2024. Oko ndikuthethile kakhulu if uRamaphosa iyahlala, ngoba nikhumbule ukuthi kuyaliwa. Mina ndiyawazi vele umbutho ozowina, but anokuqhekeza exactly. Ofisa ndiubreakile somewhere somehow, abantu bathatha ngendlela yabo, but uRamaphosa still uyalwa. And nizova soon ukuthi iEFF kunama case owavulelwa iANC. Besides le case le isebhayi, kune case eyi1 engicabanga ukuthi siyazi, kunama case azayo. Oko khulunywa ngibani? Khulunywa nguSimba. Yabo. So into masendizithethile kuphinde futhi kube nabantu abazodla nje amandla. Kuthiwa besike samva omnye umfana kongenani ke pha ku TikTok. Aninankinga nokho. Aninankinga, but irrespect into endiloko ndiyinikeza abantu. And now I'm always expecting into ezifana nezo, but akunankinga. But akekho umuntu okhuluma ngondwe. Akekho umuntu okhuluma ngondo. Ukuthi hayi umkhulu Simba sike samva nge3 zika October. Akekho umuntu ongakhuluma icase esecourt bafowethu. Akekho umuntu ongakhuluma icase esecourt. And bathe xa beyiwine court bona abamba nongizwe. Obenifonela bendimblessa ndimbusa ngento eyi1, ndimtshela indaba zakho ukuthi ibhasobha kanje nakanje nakanje, but into zakho zizolunga. Akunalapho uzoya khona, akunalutho ezokwenzeka phezulu kwempilo yakho. Ezinye izinto zidinga ubazikhulunywe, not ukuthi guys imvula mawusukuthi unethisa imvula ufana noSimba. Mawunethisa imvula uyinethisa la kusisomiso khona. You don't make it rain evele izokwenzeka kusasa. One thing abantu abangayi-understand ngoSimba, mna unproduce imvula evele xa ivele izokwenzeka imvula, that's why ndithi anikwazi wami enhlolela noba ngibani odlalayo. That's why ndithi anikwazi ukuhlola noba ngibani odlalayo, ngoba anikwazi ukuproduce imvula ebeyivele eproduciwe. Ndiproduce imvula la ingekho khona, ndiyifuna la ingekho khona, kube la ndiyiproducer khona. Next year nikhuluma indaba yeDA, and uwodwa live enizowenza ngoDisemba. La khona nizobe nifinalize yonke into, niproducer imvula la ingekho khona. Into endiyenzayo. Ngeke bafowethu uthi ya profeta, uyabona mosathi uprofeta into already beyivele izokwenzeka, usungaka profeti la ku. Kufana nokuthi ngcono uvele usukuthule, producer imvula la ingekine khona, uyinethise la kusisomiso khona, nethisa imvula khona. La ufika khona abantwana bekhala kungenasizo, kungena nix, ufike ube lusizo. uJesu bephila kanjalo. Ingakho nikhuluma ngepower la. Ingakho nikhuluma ngepower. Yabo. So abantu bazodla amandla, batha khona into vele bekumele ukuthi ungize ngo2024. Ngo2024. Ngoba whatever azobe ngena kuyo naye kunalazo ithatha ibeke khona, but ngo2024 akazuye. And inyanga uzozihamba, uzoqala bathi bayazifuna, andizuzisho nangemistake endwezi. Yabo. Andizuzisho nangemistake. Ukuthi nizama ukuthina. Kunendawo bekumele ukuthi ukhuphukela kuzo. Kunendawo bekumele ukuthi ukhuphukela kuzo. Engeke ndizisho la. Imithi uzoyisebenzisa iqeda ithi nya. Ahlika nyoka thini. Ufuna ukubonisa mina ukuthi xa nisuke nikhuluma, ndisuke nikhuluma la kusisomiso khona.
asikisa ngisuke ngikhuluma la kusisomiso khona ukuthi makunethe imvula inethe. Anikhulumi njengesiphukuphuku ndithi nge25 ezika December kumele kube neChristmas. Ngeke nibenze bobubhanxobo. Kumele ukuthi xa nikhuluma ndikhulume ukuthi okay i25 mhlawumbe ezumzekelo siyashintsha sisisa kwi27. Kumele ukuthi xa nikhuluma o language or siyazibuyisa sizibuyisela kusasa. Kumele ngikhuluma ilanguage enjalo. Anikhulumi ilanguage engayazi bani ngayibiza ngokuthi ngeyodomkopho. Ngeke ukhuluma into evele izokwenzeka. Eya case ina more than 3 years. And into mayise court ndisho noba ngathi uhlakaniphe njani. Ndisho noba ngaba kuthi uhlakaniphe njani awukwazi ukuthetha into isecourt. Noba ngathiwa wena unguklever unless ukuthi umagistrate uqeda ukukuxelela ukuthi elicala eli ndiyaliqeda namhlanje. Akekho umuntu okwazi ukukhuluma into esecourt bafowethu. Noba ngathi ungiclever kanjani ukhuluma ukuthi izophela uyaxoka. Icourt ihlonishwa nasemazulwini. Icourt ihlonishwe nasemazulwini. So ngubani umuntu onepower yokuthi angazothetha into esecourt. Kodwa mina nikwazile ukuyikhuluma futhi into yenzeka. Yeah. Ngeke nibreak icode ukuthi ngesikhathi kulala abantu ecourt bekwenzakalani, ngesikhathi ngeke nibreak ezo code. I know ezo code yazi ukuthi bekwenzakala lapho. Ingakho ndithi umthi bosongasadingeki la. Ngoba umthi ngona bovele ubamba izinto ngaphezulu ba isimo sixakile kuvele xake wes. Ingakho niloko nikhuthaza abantu ukuthi mawuphahla ushisa impepho usenzana into ezingenzeki kho uyiyeke kancinci. Uyiyeke ufocus emthandazweni. Ingakho niloko nithethe ezondo yeso. Umuntu azokutshela ukuthi ufuna udibanise imithi ufune ukuthini. Ezinye izinto azidinga imithi. Imithi sebayihlakaniphela kakhulu abathakathi. Imithi seyichanyelwa kakhulu ngotikoloshe imikhovuzi izidlwana. Bayihlakaniphela kakhulu abathakathi. So into ezifana nezi guys ngicela ukuthi nisijongisise. Amandla omuntu akadliwa tu, amandla omuntu. Amandla omuntu akadliwe esaphila bafowethu. Akadliwa amandla omuntu esaphila. No matter wena wathi mawufikela kwi-content kwaba into ukuthi wafika wena wabambeka kwi-content ayinankinga but ndaphinda kulungisa okho. Ndalisule lami icala. Ndaphinda kulungisa okho. Yabo. Ndaphinde ndakulungisa. And futhi ndikulungisa nje akunamuntu ezekuthiwa ndimmoshile. Zange nimoshe umuntu. And futhi ndinitshele ndathi eyami power ayivumi ukuthi ndihambe nimoshana nabantu. Akunamuntu onike ndammosha. Ekuthiwa lo uSimba ummoshile wathatha imali zakhe, wathatha izinto zakhe kwathini. Zange nikwenze okho. Ngoba akhona oyi1 okhala ukuthi ndake ndakwenza. Le live ngizoyiposta vele. Akekho umuntu okhala kusukela kudala futhi akekho umuntu ozumva ekhala ngoSimba. Kuzokhulunywa ukuthi hayi inyanga ngeke uzithole ku social media. Ungayithetha kanjani onto leyo ukuthi inyanga ngeke uzithole ku social media? Inyanga zenza izinto zibonakala. Sikhona vele eziqamba amanga. Ngisho nazo nezi ezingaveli ku social media ziningi eziqamba amanga la. Ngoba namanje eqanjwe amanga ukuthi ecaleni lika ngizwe kusetshenziswe umthi icase yaphela. Qamba amanga akuhlaza futhi angeke baniphikise mina. No matter guys ngifuna ukutshela something. It's not about views, it's not about abalandeli, it's not about anything. It's not about anything. Bayazi ukuthi inyande lo ndithetha akekho umuntu ngeke baniphikise. Icala lika ngizwe liqedwanga ngumthi. Aliqedwanga ngumthi tu. Oko ndiyakuphikisa abafowethu. Oko futhi ndingakumela ngisho naphambi kwentoni, ndingakumela lokho. Kunento ekumele ukuthi yenzeka ngo2024. Kunento ekumele ukuthi yenzeka ngo2024. Ndisho naye lo angathi uqede elityaleli ngomthi. Ngeke ayithethe ukuthi into uyithetha. And lothi xa sendiyithetha wonke umuntu abone ukuthi vele kusho ukuthi lento beyiveliya lapho.
ndibe sendithetha ke mina ndithi lento lena izokwenzeka xa ndithethile. Xa ningathethanga ngeke yenzeke. Ngeke yenzeke. Angeke yenzeke. So senibonile ukuthi abantu ekumele ukuthi ubalwele empilweni ngabantu bahamba nawe. Umuntu ongahambi nawe akumelanga ukuthi umlwele. Akumelanga ukuthi umlwele. Mawusukulwela umuntu izimpi zakhe sijika sijonge wena. Xa usukulwela umuntu. So izinto zihamba njalo bafowethu. Next year ngo-2024 kunento bekumele ukuthi yenzeka very serious. Very very serious futhi izokhuthaza wonke umuntu, ikhuthaze ngisho nabantwana but onto izokime nje kancinci. Futhi izoma nje nyane futhi. Awukuthi mhlambi kuthakathi uzozihamba inyanga usebenzisa umthuzo uphalaza uthini boze bakuthwasise bekuthwasisile bekuphinda bekuthwasisa. Kungenalutho wenzeka phezulu kwakho ngoba awufuni ukulungisa into eziright. Awufuni ukulungisa into eziright. Umuntu othetha ukuthi inyanga eziku social media azisebenzi. Kodwa lo muntu ukhuluma ku social media. At least if bengayifuni inyani social media ebezothetha ukuthi hayi baxelele ndithi andifuni ukukhuluma ku social media. Ukhuluma ku social media. Kune reason bafethu ukuthi sibe lapha. Kune reason ukuthi sibe la. Angeke uthashe wonke umuntu eSouth Africa, angeke ufikelela ku everyone. But through social media uyakwazi ukufikelela ku that person. Ngisho noba kuthiwa usemakhaya awukwazi ukufikelela ebantwini basedolobheni ngaphandle kwefoni. So hayi ukuthi inyanga mekungaba kuthiwa iku social media seyiqamba amanga. Ujwaha uyabuza ukuthi intoni lekufanele ukuthi yenzeke. Ile ngento endiyikhulume. Jwaha mina manje sendihamba nabantu abahamba nami Jwaha. Sendihamba nabantu abahamba nami. Kunento enkulu bekumele bavele ngo-2024. USimba yabona xa ningayikhuluma. Xa ningayikhuluma lento lena. Ndibese nithi lento mayenzeke. Njengelicala eli belikhona lika ngizwe izokwenzeka but ndizoke ndithi ukuyibamba kancane. Ndizoke ndithi ukuyibamba nje kancinci. Xa niqala lo live bafethu kuvele kwaduma izulu kade kunetha nje kuthulekile lapha eGoli. Kuzithulakale I know ukuthi vele kumele kwenze njalo ngoba nginyaka wami lona. I know ukuthi kumele kwenze njalo nginyaka wami lo. So indaba injalo bafethu. Indaba injalo. Naye ukhehlelezi guys siyazi ukuthi wonke umuntu eSouth Africa uyamazi ukhehlelezi through imisebenzi yakhe, through abantu bethetha ngaye. Naye uthethile ukuthi le ndoda ndiyinikeze imithi ndancama. Ndithi ngizwe makenzoku sesisupport asethini. Kodwa kwenzakalanga ukhehlelezi. If was ukhehlelezi from ngo-2019 ngo-2020, if was ukhehlelezi uyazi into endithetha ngayo. Kweza lenyanga le yathi sebenzisa imithi nayo iminyaka guys kungenalutho enzakalayo. Kungena kwanto enzakalayo. Kodwa ndafike ndathetha kwangapheli ne-30 days mamela. Into endizithethayo mina andithethi izintwanyana nje. Andithethi izintwanyana mina ndithethi izinto eziphathekayo, izinto ezinzima. And ngithetha ukuthi le izokwenzeka noba ngingathwali. Kufanele vele kube nama-challenge, kufanele vele kube njani. Ingakho ndithi mawuzonethisa imvula. Mawuthi uyaprofeta ngokwenyane, mawuthi uhlola ngokwenyane, kufanele uthethe la khona kusisomiso. Uthethe ukuthi la kuzonetha imvula inethe. Uyithetha kanjani imvula obvious ezonetha? Andizenzi izonto ezo mina. Mina ndithetha la imvula khona ngeke inethe ndithi mayinethe inethe imvula. Xa usukuthetha ke ufuna ukuthi uSimba akuprofete, ufuna ukuthi uSimba akuhlolele. Ufuna ukuyazi ukuthi ungena nje ku dimension eyo. Awungeni noba kuphi. Awungeni noba kuphi. How come ukuthi ndingazothetha into nge-3 ka-October esecourt? Ndikhulume ngento ka-2024. Into ebhekene nama-politician ngoba ndifuna ukukhuluma ngento enizozibona. Andihambe nchallenge noba ngeyiphi impatha mina. Ndifuna ukukhuluma ngezinto enizozibona kuqala.
Ufuna ukukhuluma ngezinto enizozibona. Ngiyithethile indaba magic wallet yandona ukuthi eyanto bekuyi-content. Benifuna nami ukuthi ngike ndithi ukuvela nje kancinci, ndasho futhi ndavela. Abantu bathukisa, abantu bathi ndaphinda ayilungisa futhi. Ndayilungisa ndingazange nimoshe umuntu. Ingakho kungenamuntu okhala ngoSimba namhlanje. So leka ngizwe nikhuluma ngayo, leka 2024 nikhuluma ngayo. Akekho futhi ongayikhuluma into ka2024 eyama politician isazokwenzeka. Wonke umuntu uzobe ekutshela ngeANC, wonke umuntu uzobe ekutshela nga-decent data. Funa ukukhuluma la ku dry khona guys. Khuluma la ku dry khona. Mawusuku nepower serious. Kula uSimba khuluma khona. Serious, I'm very disappointed bafethu ba kudlwa amandla omntana nje kanje. Very very disappointed but akunalutho engizoyikhuluma futhi aniqalekisa umuntu. Aniqalekisa umuntu. But umuntu uyozahamba hambe abuye aze la kuSimba. At the end uzobuya azoshaya la kuSimba and ngesikhathi ebuye ezoguqa la kuSimba kungesikhathi into zakhe zizoqhaqheka ngoba mawusuku ukuthi uguqa kuma awuguqi kuma. Ingakho nihlonipha noba ngibani la. Azothi umuntu athi hayi wena uthi ngumuntu wesifazana unibiza ngokhehla decent data. Cela ukuthi nilike nonke bafowethu. Ingakho nirespecta wonke umuntu. Yabo. So vele siyayazi ukuthi into yabi kuyibusiness. Ingakho nisithi ukusukela manje kuya phambili. Kunezinto enizosijongisisa before ndithi ndiyazi-interfere, before ndithi ndiyazingena. If boy understanda kahle icase kaNgizwe, if boy understanda kahle noNgizwe ukuthi ngibani kule case, bozoyi-understand oyenzakalayo. Bozoyi-understanda lento futhi enithetha ngayo actually. Boyi-understanda ngcono. That person uxabana na everyone. And that person we all know ukuthi even bathethile abantu abaninzi abafana nogcaba. Khona ivideo endizibonile abathetha baninzi abantu abathethileyo. Baninzi abantu abathethileyo. And yonke into beyimdlala. It's not about umthi. If beyingumthi ebezoyiwina kwakudala lento bafowethu. Kumthetho lwase South Africa ayingomdlalo lo. Ayingokwamdlalo lo. Kumthetho lwalapha eSouth Africa. Ezinye izinto zikhululwa nje ngezwe. Ilizwe. So bafowethu hayi ukuthi mhlawumbe kanye khona umuntu enixabana naye apha, hayi ukuthi khona umuntu endilwa naye, but benithini niqhithisele lamagama la. Ukuthi ndimnandi but andikho mnandi 100%. Amandla omuntu akadliwa kanje bafowethu. Amandla omuntu akadliwa kanje. Especially awukhiphanga lutho, umuntu akhiphanga lutho. Ezinye izinto soziyeka zibole sometimes, ibile sozibolisa wese xa zibola. Kwesinye isikhathi sike sibonise ukuthi siyakwazi ukushisa ngabomu. Siyakwazi ukushisa nje ngabomu. Sike sibonise nje kwesinye isikhathi ngoba kwesinye isikhathi nyani ufuna ukubonisa i-good side ne-bad side yakho ukuze abantu baku-understand ngcono ukuthi nawe ngumuntu okhona, ngumuntu ophilayo. Funeke kwesinye isikhathi uke wenze njalo nje. Ngoba naye uMoses ngesikhathi eyokhuluma noFaro, ipower yakhe yayingavumi vele ukuthi aqalekise, yayingavumi ukuthi athethe into ezimbi. Kodwa wakwenza ngoba eyazi ukuthi ipower yakhe ayibelongi to anyone, kodwa ibelonga kuNkulunkulu. Wakwenza uMoses lokho. Wathumela amaxoxo, wakuthumela ukufa, wathumela yonke into ebhedayo. Ukuze ke kubonakala kwesinye isikhathi ukuthi mekuthethwa ngoSimba kuthethwa ngobani. And ndiyazi mina ukuthi baningi endihamba nabo futhi endibabona ukuthi aba ndihamba nabo aba. No matter bangathi bathini. Kodwa ndiyazazi ukuthi ndimephi ndingubani. Siyabonga kakhulu uKhehlelezi, siyabonga kakhulu kade ehleli na umkhulu izolo, umkhulu uKhehlelezi. Ngiyabonga kakhulu nje ukuphawula kwakhe namhlanje guys. Kade ubambe kakhulu live nomkhulu uNtimbele izolo. Kade bephusha kakhulu ngamandla. Ngamandla siyabonga kakhulu.
So indaba injalo bafowethu, indaba injalo. Mkhulu uThongolezi invite abantu manje, invite abantu. Lo live lo ndiwenza ukhehla lami ndifuna nje ukuthi ndiwuposte njengibuka nje, invite abantu manje. Invite abantu ukhehla lami ndithi cha kuphela nizokhuluma nje nabantu ukuthi amandla omuntu akadliwa ngalendlela le. Uyasho umkhulu uThongolezi uthi kuyazwakala. Siyabonga kakhulu ukhehla lami. Siyabonga kakhulu. So indaba injalo. Indaba injalo bafowethu. Uyabona nyani lo muntu sezokhuluma ukuthi inyanga vele ku social media lisho nezingekho ku social media zikhona inyanga zenyani, zikhona inyanga zobuxoki. Ziningi bafowethu, ndithi phuma kumanje okuphume nje uthi yenyangeni ezingaveli ku social media uzozibona ezixokane ezinyanisileyo. Ndikhumbula kahle mina bafethu ndingarealize uNkulunkulu ukuthi kahle kahle unibekele ntoni. Ndiphuma ndiya kwenye inyanga futhi mekuthethwa nje ngo-TikTok I'm sure ukuthi akayazi nokuyazi noba yintoni, umadala futhi esemdala kakhulu. Anguye yedwa, baningi abantu abaxokayo and abangayazi into abayenzayo. Umbone balomuntu uphiwe iyeza lento iyeza mhlambi le flu lo yambona ukuthi hayi uphiwe mhlambi amayeza nyana nje. Ku social media sizofundisana la, sizobonisana ukuthi ubani yakwazi ukwenza ntoni, ubani yakwazi ukwenza ntoni. Senza into ezininzi apha ezehlukahlukene. Nexoki futhi siyakwazi ukulibona nje lula ukuthi hayi lo lixoki lo. Siyakwazi ukulibona. Nomuntu futhi abazothi abantu uyexoka kodwa thina sibe sisazi ukuthi lo unepower serious lo and lona unedlozeli serious, lona kanje. Siyakwazi ukuyibona ondwe. Ingakho mina ngisithi zinqabe zifew kakhulu inyanga engingathetha nazo futhi anibona inyanga engingathetha nayo eSouth Africa engingathanda yazi. Hayi. Mina xa ithi inyanga iyandazi and kukhona into azozithetha esizozithetha nje ecaleni futhi azozithetha nobe yi1. Yabona into azozithetha ecaleni. Andithethi mina ngomuntu ozomamela ukuthetha kwami uzobheka mina abesezitshela ukuthi iyandazi. Andithethi ngomuntu onjalo. Khona into azozithetha ezisecaleni zombona ukuthi wazi uSimba lo wazi uSimba. Umuntu ozothi iyandazi mina uzonilanda emoyeni and umoya khona into ozomxelela zona. Ingakho ningahambe prophet noba zindoni, bhula noba zindoni. Hayi ukuthi mhlawumbe kanye ndizama ukuthini. Hayi ukuthi nizama ukuthini. Inkinga abantu la phandle bagcwele ubuxoki. Inkinga bagcwele ubuxoki. So into yenzeke kimi bafethu, ngithe manje nibuye nizothetha nani njengoba ndandithethela kwasekuqaleni ndathi le case le izophela le. Icase nansi yaphela. But into zabantu manje anisafuna ukuzithinta noba kuyamoshakala noba kuyalunga. Kwesinye isikhathi funeka into ngokujabulelwe kuqalekiswe nje. Kuqalekiswe. And bendizitshela ukuthi xa sisuka kulento kangizwe lena so lokho sigudle njalo sifikele nakwesenzo moyiwa sifikelele nakwezinye. But oko ndiyakuvala manje ngoba into xa ingenanzuzo into kimi ingeke indisebenzele akunalutho engizoyikhuluma. Akukho engizokukhuluma. Hayi ukuthi nihlula ukukhuluma akunanto ngeke nithi nibona into ngo-2024. Ngeke nithi nibona izinto ezabonyaka abaninzi abezayo. Ngeke ndithi nikwazi ngeke ndithi nikwazi ukulento ukuthetha izwi into yenzeke noba bengeyenzeke. Izohlula ukuthetha into kasenzo moyiwa la. Hawu. Ibile ngayithetha nzelo yami ndofika la nasemapoliseni kona ndize ndingene ndiyithathe ndiyise kwenye level xa nifuna. Ndingayithetha ndize ndiyifake kwenye level. Hawu. Ngoba kade besebenzisa imithi abantu. Kade besebenzisa imithi. Usigujana kumnandi ukuthi uzithethele yena ngokwakhe. Wathetha ukuthi le ndoda le ndiyinikezile imithi. Le ndoda ndiyinikezile imithi wayisebenzisa. Yabona? But icase injani ingapheli for almost 4 years. Almost 4 years. Nokuthethe into ya 4 years guys.
umuntu wakhona amane ebhedelwa uminister, emane athuke no magistrate, athuke namagqwetha, athuke wonke umuntu. Wena ufike sozothethela umuntu onjalo. Ngabe kusho ukuthi beningasafuna ukuvela mos ko TikTok, sengingasafuna ukuvela. Kusho ukuthi bendizifihla kahle kahle. Kodwa nithethe nje nethi kayi1. Abantu abayiqaphe ilondo abantu basahlele endweni zabo ukuthi awusimba disi usimba data. Lithi nani nonke abantu abacinga into ezifana nezo nabahleli kobumnyama, ndithi konke kunilungele nana. Nonke nje kunilungela. Uthi it's all pre-planned politically setups uthongole zizwe. Lithi nani bafethu kunilungela. Kunilungelwe yabona le ikhuluma uthongole zizwe bendiyibone kudala le eye politiki. Ipolitiki ungizwe kahle kahle befuna ukumnyathelela. Ungizwe ngizomtshela nje straight ukuthi ngibani ophakamileyo ukuze nami ndikwazi ukuthi nikhulume phezulu kwempilo yakhe. Ngizomtshela nje straight mengathi yafuna. Ngoba kunalo agcine senqanda. And bengena ukuthi angaya kulenyanga lena isebenzisa imithi. Kungcono nawe uyakhuluma ukuthi imithi uyidibanisa nezilwane bla 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 bla. Hayi sokuchaza bafowethu soloko sifundisana ku social media anifuna ukuqhatha. Soloko sifundisana. Even now uyi-victim anikhathali ukuthi ungathi uyinyanga uyonyanga uyi-victim ngoba umntana akhe wazi ba uzoba yindoni. If awulophara or robot uyi-victim. Kumele ukuthi ufunde. You must learn ngesikhathi eziso. You don't have to ukuthi ube selfish ufuna usibonisa de ungcono ngakhona. You must learn ngesikhathi eziso. Isikhathi sokulena sibafethu akusiso isikhathi sokudlala. Baninzi ndiyithethile, baninzi abantu abafuna ukuthi ungizwe vele bebefuna ukuthi ashone phansi and bane power abantu ayindaba ukudlala. That's why ubona even nalomfolona athanda ukuthi ndiyinkomo bowubona ifrustration kubo bonke abantu abaseca kongizwe abamthanda kweqiniso ungizwe. Baninzi abantu bebefuna impilo yakhe ishone phansi ungizwe, baninzi kakhulu and abane power indaba okudlala. Abane power politically, abane power spiritual, abane power physical. Even nami ndungusimba engeke ngikwazi ukusonleca kwabo. Xa kuthiwa kuyathethwa nje let's say ngokwe age kuthiwa kuyathethwa ngokwe position yabe South Africa. Akho lula ukuthi ningasonleca kwabo. Akho lula. Kodwa kuphakame umuntu oyedwa ukuthi hayi man Simba khawunqande lento lena. Ngeke untshela ukuthi upresident wena vele usukuye kuye nje. President you must apply, you must do into ezininzi before uthetha no president. Sithetha ngomuntu ofana Cyril Ramaphosa. Ngeke usuka apha ihambe udibana nabo minister nje. Uyodibana naye ngenhlanhla yakho. Ngabona abantu ekumele siba respect awu. Kodwa abantu abazinotice into ezifana nezo ukuthi ndikwazi ukuthetha kunjalo. Bathi abantu vele beyivela izokwenzeka. Ngoba bevele ngenacala. Ungasho kanjani ukuthi umuntu akanacala? Sivele siyasho sithi akanacala. Siyasho ba sithi akanacala vele. Hawu, kanti wena udomo kakhulu na ukuthi ujonga izinto. Abantu andazi guys ukuthi bavaleka amehlo that much na. Andazi guys. Ngoba yonke into siyibonile ngesikhathi selooting. Sibadala xa sibangaka. Xa uzongena nje ku TikTok ubukele TikTok ozani believe umntana 1 year angangena kwa TikTok amamela uSimba. But sibadala xa sibone yonke into from the start. But I'm telling you ngo2024. I'm telling you ngo2024. Eyo nje uyofuna ukuthi umuntu azoguqa nje special. Kune reason ukuthi kube njalo. Kune reason ukuthi kube njalo. Bazosha abantu bathi hawu Simba disi usimba data. Guys kwa spirit kunzima. Andazi bani ngayichaza nithini lento. Andazi especially umuntu ongafuna ukunderstand kodwa understand. Uba ingozi kakhulu umuntu onjalo. Ngoba ngabona abantu abenza ukuthi sibhude abo.
sithethe sengathi ngokunto esizithetha sizazi, ngoba into uyayibona ukuthi lento lena ikhala yayo iblack kodwa iyafostela ukuthi lento ikhala yayo imhlophe. So bayingozi guys abantu abangafuni ukubona into beyibona, yabo. So into zakwaspirit zideep ngondleleko kwesinye isikhathi bafowethu. Hayi na vele kunezibusiso anifuna ukuqhatha. Ngisho nawe ungabelieve uzozihamba inyanga aziqede uyoyisebenzisa uyozayi akhathale. Uyozakhathale. Ngoba kumele ukuthi mawugqiba unqoba into efana nale kube namandla serious kumele ukuthi uwathole. Kumele nje kube namandla serious kumele ukuthi uwathole. Kumele ukhushulele kwenye level mawugqiba unqoba into efana nale. Kuyinhlanhla bafethu ukuthandwa ngabantu nje kukodwa. Ingakho abantu abaza amaphupha bemane besithi siyeke ukuthi nami ndiyawazi amaphupha kodwa mawuphupha ama celebrity kakhulu especially senza kahle umzekelo. Kuyinhlanhla lokho. Yabo, ungawaphupha engcolile, ungawaphupha mhlambe esilwa, ungawaphupha mhlambe edakwa ethini. Waphuphe nje yonke into yakho uziva ukuthi ujabulile namhlanje ubone uMichael Jackson umzekelo or ubone uWhitney Houston. Kusuke kuyinhlanhla nje umbone nje engenza into ezibhedayo. Kuyinhlanhla kakhulu kusho uba kune blessing ezayo thina saziyo nabantu futhi abaziyo mandithethela abantu abaziyo. Yabo. So kuyinhlanhla bafethu ukuthandwa ngabantu but into endiyiqaphele from today ukuya phambili xa kuthi maniqalekise nifuna futhi la khona abantu bajonge bonke besithi hayi yabona ke lento lena izoba kanje. Ndiyithethe ke mina ke abantu khona bezobona kakuhle. Ndayithetha kudala futhi naleyo ukuthi lisazokhuluma ngabantu aba. Uyasho uthongolezi uthi they are stars and chosen by people. Ndayithetha bafethu ndasho ukuthi kunenyanga engizophila nazo and ndathetha futhi ukuthi nisazokhuluma ngeSouth Africa. Lisazokhuluma vele nangabantu. Ndifuna ukuthi xa nikhuluma na one on one un-understande ngcono. Xa nisuke ngisithi andikwazi ukuthetha nawe ungafuni ukusizakala. Zikhona izinto guys kunzima ukuthetha nomuntu umtshela ukuthi yazi intoni namhlanje kwa TikTok guys not ukuthi nitry ukuthini. Kunzima ukuthetha nesiphukuphuku somuntu umuntu onga-understandiyo. Kunzima ukuthetha nomuntu ongenangqondo obanjwe izispirit zongabi nangqondo. Uyamtshela uba ngolesini uzothola i-car accident wena noba ukhwela itaxi noba ukhwela ntoni kodwa ngolesini i-transport uzoyikhwela. Isiphukuphuku siyalibala xa sifika komnye umkhulu ngapha ya kwenye page uyafika yahlola umkhulu pha athi mkhulu khona nihlole umkhulu avela amtshele ukuthi hayi wena ugogo wakho decent dathi hayi wena 1 2 3 uyakhohlwa ukuthi kade uSimba emtshela ukuthi kuzoba kanje. That's the main reason yokuqala ukuthi ndingakwazi ukuthi ndithi niyakuhlolela apha kwi live. Main reason bafowethu. Main reason. Mina ndikumuntu onjalo mina bafethu. Mina nditshela ngento vele into endisho ukuthi no matter ungathi wenzani lento mase ndikhiphe ngwami umlomo izokwenzeka. That's the problem. Ngami ngakho ningakwazi ukuhambe ndithetha nabantu nisithi ndifuna ukuhlolela kwathini. Osuke ndimtshela usuke nenhlanhla kakhulu bafowethu. Usuke nenhlanhla bayandazi ngisho nabantu endiphila nabo around. Bayandazi. Ngoba mina ndikutshela ndathi mina xa ndikutshela even ngomthakathi andikwazi ukuthetha ngalomthakathi lo mazi yokuphela abhekene nawo. Abathakathi bathanda ukuzifihla bafethu especially abagadla kakhulu. Kunomthakathi yabo lo asithele ndifuna nenyanga zidive kakuhle. Kunomthakathi osithela ngemva. Aqhamuke seqhamuka ngemva. Omthakathi usuke dangerous kakhulu bafethu. Ndikwazi ukuveza nento ezinjalo. Ezinye izinto angeke sizi-understande zonke ngesikhathi esisodwa. Ngeke sizi-understande zonke ngesikhathi esisodwa bafethu kodwa nje ngicela ukuthi sibambisana. Hey. So
anifuni nami ukhushukelwa ngumoya kakhulu. Uyabona nje umkhulu ulento umkhulu lana uloko eku-invitation njalo. Yahandi yamazi nawo ne-power guys ayindaba okudlala. Shini ngathi mina xa ndihamba nenyanga andihambi nenyanga nje. USamu Mavuso uthi hi, sawubona Samu, sawubona. Shini ngathi mina ndihamba nenyanga, mina ndihambi nenyanga nje. Ndihamba nabantu abakwazi ukwenza izinto nabo zenzeke. Injalo bafowethu, injalo. Lo nguSimba lo nithetha naye bafowethu. Amandla ami vele adliwe. Akunalutho nje uyikhuluma mina. And it's better ukuthethe mina than ukuthethe isiZulu. Ngicela ungaboyenza mistake emhlabeni uma usaphila. Ungaboze uyenza mistake. Ungabomdelela umntana ophuweyo. Ungabomdelela ngisho noba ungambona ehlanya umuntu umbone mhlawumbe esestratweni ecela u2 rand kodwa mephiwe evunywe emazulwini ungaboze umdelele umntana sekhaya. Ingakho inhlonipho ndiyithanda kakhulu. Hlonipha ngihloniphe namaphara mina bayandaza abantu. Bathi yazi intoni wena Simba kusukela uba uhlupheka wena. Siyakwazi usahlala emkhukhwini. Waqala Simba waba nezinto kodwa usabahlonipha abantu ngenye indlela esisimanga. Bayandazi kahle kamhlophe abantu mina. Bayandazi. Inhlonipho ibaluleke kakhulu empilweni bafowethu. Vele kwesinye isikhathi kubalekile nokuthi kwesinye isikhathi ezinye izinto ukuhlokoloza kwesinye isikhathi. Kubalekile ukuthi ukuhlokoloza. Samu uyahlola nabhuti, andihloli Samu. Samu andihloli. Yabo, balekile kwesinye isikhathi bafowethu. Balekile. And abantu bathanda ukuhlola. Abantu bathanda ukuhlola benze into ibenye guys because niqaphela abantu enithetha nabo. Xa uthetha nomuntu khona abantu esibaziyo ukuthi xa singena kwa TikTok lo uyakwazi ukuhlola and uhlola ngendlela yakhe. Ahloli ngendlela efanayo, asiboni ngendlela efanayo. Uyakwazi ukuhlola uhlola ngendlela yakhe and ushaya khona. Xa ikutshela ukuthi yenza something, try ukwenza lento layithethileyo. Ungamani uthi uzoyiplanisela, umani uthi uzothina. Umani yenza lento layithethileyo ukuthi leni ivumelene ngayo ukuthi uzoyenza. Yabo. Ngoba iziqalekiso nezibopho ziqala lapho bafowethu. Iziqalekiso nezibopho ziqala lapho. Umuntu uyakutshela ukuthi wena bekumele ukuthi uyahamba uyogeza amathuna kokwenu, uyahamba uyokwenza sona, uvumo. Vele futhi abantu abadala bakuyeke kwesinye isikhathi ngoba ukuvumile andithi bakuyeke. Bayazi ukuthi kunesikhathi apho bazokubamba khona and bazokubamba. Ungabothi bakubambe, ungabothi uthi bakubambe. Because ihamba inyanga uzuziqede. Yasho uthongolezizwe uthi the power of prophecy ihlukile. So indaba injalo bafowethu. Indaba injalo. So amandla amadliwe vele kubhlungu la kwezinye la kubhlungu vele mandisho nje. Uthi mkhulu ngizibuya, let me see le nkwami kuhamba njani. Okay akunankinga mkhulu umthongolezizwe, siyabonga kakhulu khehlelezi. Kubhlungu bafethu mekuthiwa amandla omuntu esaphila. Ngoba ngesikhathi lanikhuluma nge-magic wallet umzekelo ndisenza i-content. Ngeke ufike sokuthi wenza i-content. Upalisa afike esaqala ukwenza i-content izosibhora ngoba obvious siyazi ba wenza i-content. Ndisenza i-content at that time. Xa ngike ndavula live ngikhuluma nge-magic wallet uzobona ku-record abolembe bo King Zozo bobani. Kodwa nazi indaba uSimba uyazikhuluma manje and uyathetha into yenzeke. Uyathetha into yenzeke. Kodwa ngeke ubone amalembe record. Ngeke ubone amalembe, ngeke ubone uKing Zoso. Benithetha nawo King Zoso namhlanje kuseni. Ngoba intoni bafuna ukupromota lo bafuna umpromota, bafuna ukuyisa lo bafuna ukumuyisa. Kanti kwesinye isikhathi futhi ndiyakuthetha kwesinye isikhathi abazi ukuthi into abayithinta ingakanani. Bona basacabanga ukuthi bathinta le bayaziyo.
kanti abayazi ukuthi into abayithinta ingakanani. Kwesinye isikhathi kune reason bafowethu ndifuna ukunitshela, kube nesivumelwano ukuthi mekuzophela icala likangizwe, kube ne-reason, kune-reason, and okangeke ndikudalule bafowethu, and sekunezitep already esezithathekile. Ingakho ndithi 2024 uzohluka lo nyaka. Uhlukela wonke umuntu eSouth Africa, uhlukela abantu abathile, kodwa nifuna ungena deep. Ngoba abantu bophinde bathi hayi uSimba uthe. Anifuna ungena deep. Unyaka 2024 uzohluka bafowethu. Yona nje into yama price izokhuphuka ngoba uRamaphosa naye akaphumuli tu. Akaphumuli uRamaphosa. Ngizomphendula ndazi bangi-SK lo aqeda ulena ukunibhala ukuni-inboxa lapho ukuni-DM. Zokuphendula khehlelezi ungasabi. Zokuphendula. 2024 uzohluka kakhulu bafowethu. Zonitshela ngelinye ilanga mhlawumbe ijabulileyo kwesinye isikhathi ngizonitshela ezinye izinto, but ngoku lisafuna ube confused more ufuna uba confused. Kodwa uma umamela nyani ungumntana omamelayo and okhule emamela, uzomamela nje kakuhle. 2024 uzohluka. Kade berecorda la. Sakhuluma icontent. Berecorda. Manje ngikhuluma into ezenzakalayo. Ngoba into xa sendiyithethile kumele ukuthi manifest in a right time. In a right time. Hawu. If ningabona ezinye izinto kwaSpirit bafethu, umuntu angashintsha indlela yokucinga, ashintsha indlela yokwenza, ushintsha ubuwena kwesinye isikhathi. If ungakubona ezinye izinto, abantu abaspiritually bayayazi into enithetha ngayo. Abantu abaspiritually bayi-understand into enithetha ngayo. Bayi-understand. Uyayibona? So uyabuya uzothi after ixesha elide umuntu efuthe echathe egqume ephalaze ethini esehle senyuka ethini kungenalutho eyenzakalayo, kungenalutho eyenzakalayo. Ihlwele zakhe zi-upside down, kwenzakala konke, andinokhuluma konke, but nithini nivezele nje peace ukuthi andiyonto okudlala. Yabo uSimba wafika wathini wazokhuluma uSimba. Yabo. So bafowethu ndizobuya ngoDisemba, ngoba ngoDisemba nifuneke like ngizoloko ndiwenza ama live mandicacise, but ngoDisemba nifuneke nibuyele kakuhle indaba yepolitiki ngondingena nje kakuhle ngoDisemba, but okuningi sendikukhulumile futhi okuningi angeke kushintshe. Lento le izoqala kulonyaka lona le ndiyithethayo, indaba leka malema already iqalile ezinye, but ezinye zizoqala futhi nani manifest, especially nabantu enikhona. Ndifuna ukuthi ni manifest. Kunama case, lama case lana azovulelwa ilento EFF, ngoba yiyo guys nintshele nje straight masithetha ngepower bekumele ukuthi next year iyaphatha, but EFF ngeke iphathe bafethu ngo-2024. Oko ndiyaxolisela, unless ukuthi those people angeke babe selfish, angeke babe selfish. If bangakwazi ukuthi sometimes yona lento le ingekhoyo, yona lento le ipha phansi nothing, lento engafundanga bakwazi ukukhuluma nayo, zininzi into ezingashintsha kwa-EFF futhi ingabuyela kwipower eright, ingabuyela kwipower eright ikwazi ukuthi iphathe, but angeke iphathe. Ndifuna unitshela nje straight bafowethu ngo-2024 yona kwesikhathi kubhizi ngandoni kubhizi nayo izobe ibhizi ezibavele ibhizi, but iproblem yayo angeke iphathe. Oko ngicela uvele ndikubeke bafethu ukucace, EFF bekumele ukuthi iyaphatha ngokwepower yayo. Ipower ye-EFF izibonise kakhulu abantwini guys abakwazi ukulandela ipolitiki. Mina ndiyazi ipolitiki, ipolitiki ndandiyithanda kakhulu kuseNomandela. Ipolitiki andiyazi kakuhle yabona manje, but abantu abayilandelayo bazo-understand ukuthi kwakulonyaka lo kube ne-sign ezibakhona ezibonisa ukuthi uMalema unepower, and warise uMalema like kwipoint ukuthi wonke umuntu wethuka. I-ANC sayiholdile kakhulu into ukuthi uMalema like EFF ibe nabalandeli abaninzi kangaka.
i-ANC nje ise-surprise nje ngondo isethukile. Officially lento ebadonsela ukuthi bathini bafocus ephi kwi-EFF. I-DA ine-opportunity esikhe ngizothetha nayo lo bhuti lwan inbox sami on DM ngizophinde ngithethe nawe guys. Uyabona? So ipolitiki bafowethu guys angikaqalekisa apha kungabi nomuntu othukayo kungabi nomuntu othina angikaqalekisi la akunamuntu futhi endimqalekisayo but okuzokwenzeka kuzokwenzeka. That's it. Ngisafuna ukuqhubeka because bantu DM bacabanga ukuthi nikhuluma kubi. So into endifuna ukuyisho bafowethu ngo-EFF izibonakalisile ukuthi ine-power. Yabonisa i-EFF ukuthi ingakwazi ukuphatha iSouth Africa and ine-hunger for ukuphatha iSouth Africa. If boyilandela indaba ya this year ngo-2023 yasaqala until manje. So kahle makunje kwento ezenzakalayo bekumele ukuthi-ke i-EFF ithathe abomme i-EFF guys. EFF idonse abalandeli abaphinda abalandeli bebevele bekhona. Uyabona? Ngifuna ukubonisa ipower ye-EFF. Uyabona? So ukuthi bekumele ukuthi nyani iyangena esikhundleni ngo-20 kodwa ngo-2024 angeke bafowethu ingene ngokwepower ngendlela mina endiyazi ngayo. Angeke bafowethu ingene kose kubuya uRamaphosa ngapha futhi kose kuphatha i-DA. Yabo ngoba inkinga ngoku i-ANC yenzani i-ANC ixabane ne-EFF and endwezi safuna sazomanifesta kahle kube nama case nje azothetha ukuthi la enziwe i-ANC and enziwa i-ANC. Funeka kube nama case amadala, funeka kube nama case amasha. Ningathi uSimba uvuke wayovulela i-EFF icala wabe segqoka isikipha se-ANC. I'm telling you ngepower ngento ezomanifesta this year ezomanifesta even next year. Kodwa ikhetha upresident next year already EFF nobe niyibonisa ezinkingeni nje zama case. Ukhethwa nje upresident izobe already sezinkingeni zama case izobe ibhekene nazo. Ndifuna ukuthi abantu be-EFF baqhubeke bayivotele because ukuhlala kwe-EFF kunumber 2 kuzokwenza i-different eSouth Africa. Ukuhlala kwe-EFF kunumber 2 noma kunumber 3. But if ungena i-DA obviously EFF izohlala kunumber 3 is still fine. Yabona? So ndithi abantu kithi kubacacela kancincondoyo into ezokwenzeka ngo-2024 akuyonto kuthiwa izokwenzeka this year. Ndithetha namhla xa ndithetha le ndaba le ye-EFF. So indaba injalo ukuthi ndihamba namapolitiki bafowethu amapolitiki andifuni ukuqhathwa andiwalandeleli kakhulu. Andifuni nje kube ndithi ndiyaqhatha. Yabo andifuni ukuqhatha. But I'm telling you ngezinto eziphaphezulu. Ngezinto eziphaphezulu into endizokwazi ukuthi nizimanifeste nonke. Hayi ukuthi ndizama ukuprove ukuthi ndingakwazi ukunihlola ndingakwazi ukuthini. Ndifuna ukubonisa uba lento vele iyenzeka. Ndiyakwazi ukuthasha la ndifuna ukuthasha khona futhi kuthasheke into zenzeke futhi into zimanifeste ebantwini. Not kube ngathi zizokwenzeka zenzeke. Yabo ngoba ufuna ukuthi xa ubiza imvula ifike. Imvula akuyonto ukuthi ihlala mhlambo kanye ekhaya or ihlalaphi. Uyayibona? Kodwa ufuna ukuthi moyibiza ikwazi ukufika. So ningumuntu onjalo. So bafethu umuntu ongakandifollow ngicela ukuthi andifollow back. Siyabulela kakhulu umkhulu Ntimbela nosizilana bekade belike. Ndiyabonga kakhulu guys. Ndiyabonga kakhulu nje abantwini abathe bakhomenta abantu abafana noThongo lezizwe. Siyabonga kakhulu makhehle. Indaba ihamba njalo bafowethu. Indaba ihamba njalo. Umuntu othi hayi sidla amandla akho Simba vele zangenze lutho. Yabona xa umuntu xa engadibana adibane emhlabeni nomuntu ozomtshela nje amaqiniso odwa uzoyazi inyani. And kuzoba buhlungu umuntu mesefumana inyani ukuthi ezinye izinto zingamove empilweni yakhe. Ezinye izinto zingenzeki. Kunento efana nale. Kuba vele mina mofika kumntu kulindele ngu-obvious. Ufika sendi prepared yonke into.
awufiki kuma kube ngathi ndiyethuka. Ndathetha kuni ndathi kunenkabi ezinilandelela, kunabantu abafuna ukunidubula but asoze banithole. Kunabantu abazoza futhi abathi banidubula, ndanixelela even before. And bafika abantu ndathatha amafoto, ndatry komnye live ukuthi nibonise abantu. Kubana kwamve sithi hayi Simba wawusho khona hayi Simba this akekho. Thatha social media ngokudlala. I-social media izokubuilda de ufuna ukubuildeka ngakhona, that's it. Wena ufuna ukubuildeka ngakhona izokubuilda de ufuna ukubuildeka ngakhona. Xa ngakhona ukubuilda ubeyile into oyifuna mhlawumbe ufuna uba yi-60 or ufuna uba yi-billionaire or zillionaire or whatever. Hamba uyozenzela ubuzillionaire bakho le ecaleni. But xa ufika la uzofika kunabantu abazothi i-social media inanyanga eziserious, ufike kunabantu abazothi hayi i-social media inenyanga the way ufuna ukubuildeka ngakhona the way izokubuilda ngakhona, that's it. Ngoba zona ezisemakhaya uboze nje ulento ukuzinikeza isikhathi nje ukudlale nje wenze ngabomu ukwenza lento usho nguSimba ukuthi uyothwala enyangeni obonayo beyasokola emakhaya, uyofika kutshela ukuthi iyakwazi ukuthwalisa, ofike bakutshela. Unless bangumuntu okwaziyo, umuntu okwazi uzokutshela ukuthi hayi mina ndiyenza into esokwathini kwathi, uye komnye ufike umbonisa imali ba nayi 10,000 nayi 20,000 nayi 100,000 uzombona, uyokutshela uba ikhonto enzokunikeza yona. Or edolobheni la ngakini mhlawumbe kanye idolopho ofishane nalo, ufike nje ubheke kulama chemistry la, ufike ukuthi ufuna ukuthwala bothi bonke bakwabo ukucebisa uceba. Lana create ama content la. Ingakho into you must take time ukuthi into kwesinye isikhathi let's say if ukufika umuntu uthi ukwazi ukwenza imali wathini, you must take time sometimes. Yabo. But ezinye izinto prophet ufuna ukuzijonga into maseyenzekile into yenzekile. Why kumele ukuthi uthathe isikhathi into seyenzekile? Kusho ukuthi wena mhlawumbe udomo that level ukuthi ungaze uthathe isikhathi into already seyenzekile. Maseyenzekile into yenzekile bafowethu. Ngicela nje si-clear mind zethu sibe siphile. Yabo. I'll make sure ngoDecember bafowethu, December into elapha around the corner. I'll make sure ukuthi lento lenzoyikhuluma nje kakuhle ukuthi kahle ngubani ke njengoba kuliwa kunje. Kubani yena umuntu ozothatha iposition, because we won't guarantee ukuthi ngikhongolose. Ngicela ukuthi nje ndinikeze njondo futhi and ibe clear mind mind izabantu ukuthi athi umuntu hayi ANC, iDA ine power bafowethu. iDA inamazwe, uyibona ihleli kunumber 2 ikhodomo, inamazwe asupport iDA ukufa nokuphila. iDA is the only union engeke ifanife. Union EFF i-raiser ngolunyusizi bafowethu, i-raiser ngama-favor, kodwa ndiyakutshela ukuthi ipower yayo yiyo lenza ukuthi iphakame. Ngaphandle kuya power EFF ngayingabalulwa ntwethweni. Ngakusabalwa le level ekuyo manje, ngakusaphusha ukuthi basazoza kuyo le level ekuyo, ngaba kusaphusha if beyingana power ngaba basaphupha ukuthi hey sisazoza kule level ekanje. Ufuna ukutisha ezinye izinto kwesinye isikhathi ukuthi nawe ukuthi ukuvuleka nje kancinci. Yabo, siyavulana vele lapha ku social media. Nami xa kumele ukuthi nilayithiseni. Yabo. iDA ngonambutho bafethu ongathi moya kwamanye amazwe uyofika usupportwa, and those people abaphethe iANC abo open high master lento besiyivulwa nguMalema, those people guys vele bazi billionaire, but icabanga iDA if iDA ifavor ngamanye amazwe, who are those people ukuthi iDA ingangaphathi mawubhekile? Ngoba iDA is not about ilento idepende kuthiwa yindoni lento le iCape Town. It's not ukuthi idepende eCape Town ukuthi iphathe or idecision kumele iphume eCape Town.
Kunabantu abayifela i-DA guys, and i-DA I'm still saying, I'll make sure ngoDecember ndiyayenza, but I'm still saying i-DA will come to kwipower, not just because of ndibone ndalayithelwa. Mna guys ndibene-vision ya-next year, mna bene-vision ya-next year. It's not about ndibonisa ukuhlakanipha ukuthi ndifunda amaphepha too much, ndifunda indaba too much, ndenzani. Ndiboniswe i-vision ya-next year 2024 la sikhwelela khona, yabo la. So indaba injalo, into endifuna ukuyisho kakhulu ukuthi benisathanda bafethu ukukhuluma ngezinto ezingezini-benefit. Benisathanda but izo nto ngizostopha bafethu, zostopha. Yabona lama ninja lana endikhona ukubaxelela ukuthi kuzokwenzeka kanje, kwangabi nomuntu oyithatha serious. Eyo nje bafethu andifuna umqhatha indaba yabo, but I'm sure ukuthi umuntu othe futhi yabona bazondiem abanye njengoba sengiqala ngibona ama-DM. Xa beqala befona bethi mkhulu Simba, hayi man besingabonanga bla bla ndothi yiza lapha eGoli, la ndihlala khona kuseGoli kuse-Krugersdorp, kula uzondithola khona. La ngihlala khona kuseGoli kuse-Krugersdorp, uzoza la eGoli uzoyizama imali, uzofika uzonibalisela nje le kuphela lento obuthi ufuna ukunibalisela yona efonini. Because I'm telling you, those kids guys, i strategy sabo si very good, but siyaleka somewhere somehow. Yabo siyabonisana empilweni bafethu, akusho ukuthi phela sekumele anikonkulunkulu ukuqala guys ukuthi senibona yonke into emhlabeni. Onto kufuneka niyinotice, kuyaboniswana empilweni, yabo kuyaboniswana empilweni. I need people, abantu I'm sure ukuthi nami banidinga, bakhona abanidingayo, bakhona okay whatever, but enibanida isikhathi esininzi nabaninida. Ngoba if beniqamba amanga bengeke iphele le case lena ngalendlela le iphele ngayo. Kuni nabantu besebenzisa imithi lo mfolo, kuni le nyanga niboni ukuthi akunamthi la usebenzileyo, aniyiboni kuni nesebenzisa umthi. Ukhehlelezi washaya eveza eyakhe expecte ukuthi ukhehlelezi bespenda ngena nemali, ebekhipha nemali, ekhipha ama-helicopter, ekhipha i-transport, ekhipha ukudla, ekhipha everything, and enze sure ukuthi le case lena ufuna ukuyiwina. Mna ndazokhuluma nje kayi-1, yabona ndazoyikhuluma nje kayi-1. So ke sibheke ukuthi isidakwa esikhulu usizwe ngophi phakathi kwami nawe. Umuntu odakwa isalary yakhe angayibona ukuthi iye ngaphi, yebo. Ukhehlelezi bafowethu uspende imali ezininzi ezishisayo. Lento ikhulunywa eradweni kaKhehlelezi, lento ikhulunywa and kuyinto ukuthi lento le izophela. Waphelelwa ngamandla ungizwe, wathini kwaphela, and uKhehlelezi yangenzeki lento lena. Kusetshenziswa imithi ngoba kwangadingeka umthi, kusho mina lunguSimba. Umthi bowungafuneki nakancinci pha. At least umthandazo xa idibene nomuntu okwazi ukuthandaza, at least ongenani. Xa idibene nomuntu lento umuntu okwazi ukuthandaza, sizwa invite abantu masokhulume into yakho lana, an invite abantu la. Apha ndiyakhuluma kade befuna ukungena abantu abaningi, kodwa nifuna ukuthi ke nijonge ukuthi ngesiphi isidakwa phakathi kwami nawe esidakwa sigcine singasaboni ukuthi imali asipheleliphi. Waspenda ukhehlelezi bafethu, abantu bejongile, wazama wasebenzisa imithi, wathini abantu bejongile. Ungizwe wathini waze wancama waphuma endaba ezingakhehlelezi. Ukhehlelezi baqala bamthuka, baqala bathini. Sizwe usuma sokhuluma into ebhedayo bothi nje kuphela ucela uxolo kuphela lapha ezantsi, ungaloko ufuna ukuzoxolisa okanye ufuna ukuthini. Yabona ngizokuxolela uma uxolisa khehla lami, aninankinga mina. Yayibona ukuthi indaba ihamba njani and ungithinta ngesikhathi esirongo, at least ubeke ipoint lakhe, ipoint yakho apha ezantsi. Wazama ukhehlelezi bafethu ngenye level. Ndifuna ukutshela nje straight umlando wale case le ukuthi wama njani umlando wale case, hayi ukuthi nizaba ukuthini.
wazama ukhehlelezi, yakhulunywa emareyidweni lento lena kakhehlelezi ukuthiwa ngibani ngosiyavuma TV or bani ndagcina kudala ukuyimamela uvuma TV. Andiyazi vuma wathi nizontshela abantu abaziyo, but ndiyakhumbula ndiyimamele lento lena ku-YouTube ikhulunywa kurecordwe from e-studio esikakhehlelezi radio station. Wabe sekukhulunywa okuninzi, waphuma ungizwe khonapho, waqaqatheka ungizwe wehle senyuka, ehlushwa nje izinto ezincinci, yabo, ehlushwa nje izinto ezincane. And naxa imkhipha ipower, I won't blame ipower mna. Xa bandithi phofu khonapha abantu abadala, mandiyibeke nje kanjalo, but andifuna ungena kwezo deep too much. Andifuna ungena kwezo, but uthe xa ngabe khishwa ngabantu bakokwabo, ngcono ukuthi ndiyibeke kanje, xa ikhishwa ngabantu bakokwabo, waphuma ungizwe wathini, wanhlanhlatheka washama upside down. Icase yakhe ingapheli bafethu, and icase bemfuna apha ecourt. Vele inhlanhla ikhona kuye. Okangeke ndikubalekele, okangeke ndikufihla lokho. Ngeke ndikufihla lokho. Ngeke oko ndikufihla. Yabo? So xa ezodibana ke nalo zakwabo lo, you understand, xa izodibana nozakwabo njengoba sedibene ke nozakwabo, uzakwabo wamnceda uzakwabo yaphela iminyaka. Azange kuphele guys inyanga, azange kuphele inyanga, kwaphela iminyaka. Nali icala likaSenzomoyiwa. Mina xa ngingafika kuwo mathethe ukuthi Simba ndoda liva usithi 1 2 3 ndoda indoda, nali icala likaSenzomoyiwa. Asike sizivolontiye mntakababa. Ndifuna mna apho khona kwi-dry season, ndithi la makunethe la, lana makube namanzi, la makube nempilo. Xa uJesu ekhuluma namathambo ethi makahlangane, wayengakhulumi just because of amathambo kwakunqamuka ingalo ebona ukuthi umzimba ungamuva. Usungakaprofeti mawenza njalo, usungakabhuli mawenza njalo. And don't compare yourself to other people. uJesu xa ivusa amathambo esemathuneni, wavuse ngamathambo aphume ebaleka amathambo emathuneni. Ngamandla ipower kaJesu eyo ipower kaJesu akuyo legendary story, akuyo kwa legendary story. Khulunywa ngepower la, akhulunywa ngezinto okuthiwa senzela ucontrol ingqondo zaba, zikhona vele ezi-ediweyo okangeke sikufihlo, kodwa nothi zonke. Masithi indaba kaJesu yaphila, thina suke sisazi basithetha ngantoni. Xa selihlonipha eligama suke sisazi ukuthi lihloniphana, suke sisazi bahloniphana. So indaba ihamba njalo bafethu. Into ndithi ke ndinibonise wona nje kancinci. Ngeke usebenzise imithi ixesha elide kanga. Ukulalisa abantu into vele engenziwa eyonto eyo guys ilula ukuthi ungayenza. Ndifuna nje ukuxelela nje into encinci elula futhi engu-ABC. You understand? But emntwini onga-understand yiyo nomuntu ongaqondi izinto ngeke sizibambe ngexesha eliyi-1. Kuyothatha isikhathi. Kuyothatha isikhathi. Kodwa la umuntu khona sebona khona uzosho athi damn, uSimba uyithethile lento. Ngomsebenzi we-social media ko. Ngumsebenzi wantoni we-social media i-social media ikwazi ukubonisa abantwana i-social media guys nibone ngathi siba close kwesinye isikhathi. Ukwazi ukuthi nomuntu overseas osuka lapha eSouth Africa oko nje sikucacise kuqala, ngoba ngumuntu othindeka kokuqala athethe ukuthi yazi intoni kukanje nakanje nakanje, ngoba ngesikhathi ukhuphuka ngisho nobu lapha eSouth Africa mongumuntu izitha zikhona, mongumuntu izitha zikhona. Lokho ndikukhulumile bafowethu, ndikukhulumile nje, ndikuthethile bafowethu. Andazi umuntu ongathi yena akaboni mhlawumbe, ngoba ndiyabona ama-likes kuthulekile, ama-comment kuthulekile. Mna andifuna abantu abazondisaba, ndifuna abantu abazondihlonipha ndibahloniphe, abantu abazondithanda ndibathande.
ngabona abantu enizokwenza sure ukuthi xa kunento yenzeka kuwe ke eyenzakala kuwe njengamanje nento esazokwenzeka kuwe noba kuzoshona isihlobo sakho njengoba kuze uDisemba ndikwazi ukukutshela nje siku-live nje kanje ndikutshele ngithi mntana sekhaya wena ongubani bani kuzokwenzeka so naso naso ngoDisemba lungisa indaba zakho iyona nto endiyilwelayo ndikutshela ukuthi njengoku umaketha lo msebenzi lona kumele ukuthi njengosebenzisa le mithi lena njengolo ukuthi wenza kanje kumele ukuthi wenze njani sizona ndaba zami kumele ndiziminde ezo nendaba endizilwelayo ukuthi sikwazi ukuthi siphilisane ngazo abantu abazonifollowa ngokwenyana umuntu bomfollowa guys umfollowa abantu bemfuna umfollowa abantu bengamfuna abantu abo kaShembe guys abadakwanga abaya abadakwanga tu abadli hunga ababantu kodwa ukwenza loni iqiniso phambi kweJehova nani izinto niyazibona bafowethu nani izinto niyazibona kumele ukuthi mangaba sesifollowana nyane sisizane nje mahala ndikwazi ukuni-update ukuthi okay ubani nobani makabheke phaya ubani nobani makenze kanje ngaphandle kokuthi wenze into ezininzi ngaphandle nje ukuthi wenze into eziningi kodwa uma uhamba uhlala la uhlala ugcina ungazazi uzoba nenkinga ndikhulumile ukuba fethu phambi kwenu nijongile ndakuthetha phambi kwenu nijongile kuze i3 ezika October ndakhuluma futhi nge4 ndakhuluma nge5 ndakhuluma nge6 ndakhuluma ukuthi umacingwana ngeke abanjwe icala lakhe lizophela kanje nakanje nakanje and ayithethe ukuze ubone ukuthi basile lapho bangicaphukisa khona ndayithethe ukuthi uzobe egqokeni ngoba vele ndimbonile ukuthi ugqokeni but nabe sendimnikeza opportunity yokuthi mefuna ukugqoka angakushintsha ndimnikezile opportunity ngesikhathi ngithethe ukuthi noba bangathi bayakushintsha noba bangathi bathini we understand kodwa icala lona at the end linjani lizophela nangu 2024 kumele ukuthi bahambe ohlala phaya ngomusa kodwa umusa ngeke ufike omso nometho ngathi ubulala inkomo ezi100 nometho ngathi wenzani uyowathatha omathuni waphendula wabhekise phansi waphendula laphi wabhekise phezulu wabhekise ecaleni akunalutho okwenzeka uSimba engakathethi akunalutho okwenzeka ayikho into okwenzeka ngisho noba ungathi uhambe iphi inyanga ekuthi ukwazi ukudabula iSouth Africa ngenyawo ijikeleza umhlaba wonke iphinde ibuye noba ingathi inyanga yakho iyabhabha ezulwini ibuye iyexoka uyexoka uyohamba uqedwe siyabulela baphisli uthi ngiyakuzwa mina mkhulu siyabonga kakhulu kufanele ukuthi sibe no live omnandi nje ukuthi meningene kumkhulu Simba ngisuke ndazi ukuthi okay kuzokwenzakala 1 2 3 ukanje nakanje sometimes sizoncokola nje just ubahlekisane kube mnandi oko kusisibusiso kukodwa oko nje awubheki mina obese unyatsa kodwa ucabanga ukuthi le power lena ekwazi ukwenza kanje le power ekwazi ukwenza kanje le power ekwazi ukwenza akuna nenyanga eyodwa kuyathetha abafowethu yama disho zoneza kwaZulu ke sithethe uZulu ephelele valwa siziyeke zasegoli ke zona ke mhlawumbi ke sithethe ngeza kwaZulu akukhona eyodwa kuyama kanti mhlambi omunye kuthiwa ngiking Bakuzoma naye azama ukuthetha wathula wathinya da understand futhi akuthi bethule ngobethule kwelinye side kodwa wathula andifuni ukuthini kodwa ndama ndathetha ndathi licala lizophela nilibonile nina kuthiwa lidonse lo nyaka ka2023 lo nyaka ungayithetha kanjani into esecourt bafethu niyakwazi ukucinga kodwa ngeke ukwazi ukuthetha into esecourt bafethu ngeke ukwazi ukuthetha into esazokwenzeka ngo2024 angeke ukwazi disho lo nyanga noba uyaxelela ukuthi kokwenu kunesilwane kodwa ngeke ukwazi ukuthetha into ezokwenzeka into esecourt noba ngakutshela ukuthi kokwenu kunesilwane ngeke akwazi ukuthetha into esecourt mina nisophinde ndixelele mina ukuthi isilwane ndiyakwazi usibona ngwamamehlo isilwane mina ndiyasibona mina andifanisi ukuthi isilwane into kanje into endiyibonayo ngoni mdala ndimngaka
yena kusamele ukuthi ahlole ukuthi azokuxelela sometimes. Kusamele ukuthi ahlole ukuthi azokuxelela. Kodwa ndithini? Ufuna ukubonisa lento okuthiwa yipower. Ufuna ukubonisa lento okuthiwa yipower. Kunabantu abahlolayo esilwane, kunabantu abasibonayo. Thetha ngoSimba ke lapho. Andiyokwa into okudlala mina. Usiboniso uthi kukhona uSimba angakusho ngalezi phepho ezike zahlasela eNanda. Ingakho yazi wena Siboniso, ilento endisho ukuthi akusizi ukuthi ndibuye ndithi ngizotshela abantu kufana nokuthi ndithi ngisuke eGoli ndihambe ndonqanda into enzeke KZN or ndizonqanda into eseGoli ingeke inbenefit. Okwangeke nikwenze ngisho noShembe imbala akakwenzi. Yebo kunomlando ukuthi uShembe uke wahamba womisa ulwandle. Okovele unako iphawu ukuthi angakwenza. Kodwa lokhu kokuthi ngingasuka la ndithi uyabona banikhuluma into kaMacingwane. Awubheka ama likes nisahlela ku 3600 ongathi nikhuluma into engena sense. Ongathi nikhuluma into engena sense. Konisiza ngantoni ukuthi ndihambe nikhuluma zonke ndwesi. Ingakho ndithi nifuna abantu abazonifollowa ngokwenyani. Wena Siboniso. Ndifuna abantu abazonifollowa ngokwenyani enzothi xa ndivula live ndibe ndimtshela ndithi yabona ke lo mthakathi lo nithi nimbhasobhile kanti ke nibhasobhuwa. Lo mthakathi nithi nibhasobhile nibhasobhe umuntu oright kanti ke nenze kanje nakanje nakanje. Ndifuna nje kuphela ukuthi akhulume. Usiboniso uthi ngiyakuzwa khehlelezi. Siyabonga kakhulu Usiboniso. Kwesinye isikhathi ibheka into eziza kuwe Siboniso. Kwesinye isikhathi ibheka into eziza kuwe. Ngoba abantu bazokuyuza apha phandle xa beqeda bona bakhuphule le brand yabo and futhi abanomono ukuthi omunye umuntu angena. I hate umuntu onomona mina bafowethu. Mina guys ndisherisha noba into encane kanjani. I hate umuntu onomona. Ngoba vele umona uyakubamba. Umona guys very very dangerous. Umona uyakwazi ukuyibamba impilo yakho. Ukuthi abantu abanama partner bazoyazi into endiyithethayo. Ipartner yakho once yakudlela umona vele uyazi ukuthi usenkingeni. Umzali wakho once wakudlela umona, umuntu wakokwenu once wadlela umona ngumuntu oclose naye uyazi busenkingeni. So indaba ihamba njalo bafowethu. We understand lento lena ngelinye ilanga ubuhlungu bayo nobunzima bayo. And uzibuza ukuthi ezinye uzoba sakwazi njani ukuzikhuluma xa kunje. Uyokwazi njani ukusiza abantu xa kunje. At least umuntu okufollowayo ngumuntu noko omunderstandayo ukuthi hayi at least siyavana this person xa nivula live khona. Whatever abantu abazoyikhuluma ngami embi uyakwazi ukunibalisela ukuthi mkhulu. Abantu kade besenza njalo ngesikhathi lenza content. Bayayazi abanye. Bayayazi benivuka ndive ngabo mina bendiyazi ukuthi kwenzakale 1 2 3 abanye banitshela ekseni ukuthi yazi mkhulu bekade kanje nakanje. Ngoba xa usuke mina uclose nami too much ndifa la ufa khona. Ingakho ngeke unithole emhlabeni kuthiwa nomngane. Hawu ukuthi anikwazi ukuthetha nabangane, hawu ukuthi anikwazi ukuba nezinto ezichaza abangane. Abangane niba attractor more than ucinga, but I won't do ezondwezo because ngokwami ngokwepower kuvumelekanga. Abangane into ebendiyithanda kakhulu ngisafunda esikoleni sisemncane. Benibathanda abangane benzokuvakashela imini yonke ke nawe ke. Benibathanda abangane ngoku ngumntana kaNkuluNkulu ngumntana wedlozi niphila nje impilo yo guys. Impilo nje ukuthi aninabangane. Abanye bazokuchazela mhlawumbe. Yeah. So namngane nami ongathi userious ngumuntu endazi ukuthi lo muntu lo ufa la ndifa khona nami zofa la afa khona. Ayeke nje abantu bathuke asayide nami ubheka ukuthi impilo yakho izophinda ifane na. Ubheka ukuthi impilo yakho izophinda ifane na. Ngoba serious ingakho ngike ndayigxeka guys ngifuna ukusho nabaprofeti dambe nenyanga ezilapha nezangoma. Ingakho ngike ndayigxeka into ukuthi abantu babuye bathi bazohlola lapha kuma live bathini. Indaba okuhlola guys anikho against ndiyithethile na before. Ukuhlola kufani
abantu basebafanise yonke into. Umuntu afuna ukuva ukuthi wena uqale nini ukuba inyanga like umzekelo. Guys, xa ungena uNkulunkulu ngisho noba ngaba kuthi ungumntana omncane kanjani, uNkulunkulu kusho ukuthi ukwenza ukhule ngenye indlela. Even nabantu abadala ngisho namakhehlelezi lezimhlophe namakhehlekazi lezimhlophe bakuhloniphe, ngoba umuntu osuke engene kuwe ngaphakathi usuke engalingani nabantu abaphilayo. Mawusaphila emhlabeni usuke engalingani nabo, kodwa nawe uzoyiphila yakho impilo. Ngifuna unitshela nje ngespirit nje kancinci, uzoyiphila yakho impilo, kodwa naso sizoyiphila yaso impilo kweyakho impilo. Yabo, ingakho umuntu ufuna kumhloniphe nowamncane. Umuntu xa ephiwe, try all by means ukumrespect. Amazwe afana no-India bayi-understand into endiyithethayo. Bangayi-understand let's say into endiyithethayo. Abantu abafana nabo-China bangayi-understand into endiyithethayo. Abantu abaninzi abe-religion andiyazi bangayibe kanjani, andiyazi, kodwa nawe try ukuyi-understand. Awubheki umuntu bese uzitshela ukuthi hayi lo unepower, hayi this awenzi njalo. Bheka i-potential, bheka indlela asebenza ngayo, bheka indlela enza ngayo, bheka izinto azenzayo. Xa ithetha into ayenzayo kusho ukuthi vele uyayazi into athetha ngayo. Ingakho mina nisithi mina kwelami side ukuthi ezinye izinto mesizikhuluma sesingafuni i-timing kwesinye isikhathi. I-timing iyodwa ibalulekile. I-timing iyodwa ibalulekile. Cha yabona, once ndazitshela ukuthi njengoba sendizitshela ukuthi lento le inesikhathi esithi, khawuthi ngendlela nisuke ndiyikhathe phakathi ivele iphele. Otherwise umuntu xa ethi umthu nawo mna kwelami side ndizosayida nabantu bakulo senzomoyiwa. Lo muntu lo azobe ethi yanishallenge whoever xa ithi yena unawo umthi and uyakwazi ukwenza lento yenzeke, ndibe sengisithi ke na makambe kwelisayidi lema victims. Xa sisenza kanjalo mna ndoyikhipha mna yami imali, ndiyikhipha yami transport, isenteni nani transport endinayo, siqonde singenelele udaba esingangena indawo kulo. Singenelele udaba esingangena indawo kulo. Zininzi indlela zokuthi singenelele, futhi zininzi indlela zokuthi singenelele ngaphandle kokuthi sihambe sodibana nabo. Isetyenzo lento lena, sibe nexesha ke thina apho sizoyibe ukuthi ke mna ndithi ndunguSimba lento le ngexesha eliso izoba seyiphelile. Wena uthini? Sike siyijonge le ndaba, sike siyijonge, sike siyifakele nje izibuko nje kakuhle. Ngoba ngeke unitshele mna guys, ilento ndiyishoyo nisithi ungene inyanga last leyo mthi guys ukuthi umthi yasebenza nokuthi ipower iyakwazi ukusebenza into yenzeke manje. Eyo guys angeke ndiyishintshe bafowethu, ngoba iyona into endisebenzela mna. Anikwazi ukukhuluma into kwesinye isikhathi ingenzeki. Ndike ndibeve futhi ndiyizonda kakhulu ya language yokuthi umuntu akutshela ukuthi wena awukuvulele inhlanhla. Umzekelo athi umuntu sasiyivulile ke inhlanhla yakho i-right, kodwa akwenzeki lutho. Hayi sesimthwasisile umntana u-right, kodwa akwenzeki lutho. I hate all language leyo. Ingakho sibona sekunabantu namhlanje abashisa indumba, abalahla into zabo, abantu abenze into abazenzayo just because of abantu ukuxoka bakukhonze kakhulu. Ukuxoka bakukhonze kakhulu. Those people are greedy. Bagreed. But endikushiloyo kusazoba buhlungu bafowethu, kusazoba buhlungu. And into endiyiqapheleyo, inyanga ezininzi azithayidanga. Ndifuna nje ukunicacisela nje kakuhle bafowethu, inyanga ezininzi azithayidanga. Ingakho ubona inyanga zidutyulwa. Inyanga akumelanga idutyulwe. Inyanga akumelanga inqotywe zizitha. Spiritually, physically akumelanga ukuthi inqotywe zinkabi. Sikhuluma ngenyanga lapho. Kumele inyanga xa ithi yavala ungabi namuntu ozovula, xa ithi yavula ungabi namuntu ozovala. Inyanga ke kade befika la kumi batshela futhi bahleli nje few days, bahleli few days behlala ku live sobenibukela bebheka ukuthi manje umephi manje. Wazini vele sengiqhamuka kufishane. Babonge kuba kunento bendiyihlonipha at that time, kunento bendiyenzela ukuthi
dingafikeleli la and futhi nabangangicasuli kakhulu eyo nje bayibonge vele anifuna umqhatha and inihlebele nje kancane kwindaba yezitha. Unkosikazi bayamazi usebenzaphi bamfollowile bandazi kodwa ngenze enye damage mina anifuna umqhatha and futhi ndithanda ukuthi bayakwazi uku-understand abantu basheshe bayiyeke into abatry kuyenza. Ngiyakushaya enye damage eserious mina into ngeke ikhohlwe lisho nasizidansi izibhoki zenu engeke ikhohlwe ngisho nazizilwane zenu engeke ikhohlwe ngisho nabo ubuthakathi benu. Ngeke litshele ngisho nangisathana uqobo i-slow motion engashaya nje i-slow motion engashaya bayayazi bethi xa behleli babone senikhipha ifoni ndibafota after ndihamba kancinci ndibafota and bagcina bezifihla bona bayayazi last day yabo yokuza kuma ukuthi yayimbi njani. Cabanga ukuthi ngahlula ukukhuluma indaba kangizwe kunabantu abakholwa serious ukuthi lento lena kunabantu futhi abayazi kahle kamhlophe uba lento ndiyikhulume futhi yenzeka njengoba abantu beslowly kangaka eyo bayayazi clean. Moya inyanga afune uma uvulile ngabi namuntu ozovala xa uthi uvalile ngabi namuntu ozovula usuke inyanga yangempela lapho usuke inyanga yangenyana. Hawu kusazoshuba bafowethu kusazoshuba yabona njengoba abantu bethwasisa abantwana babantu siloko siyinqanda koze kuphuma ilizwi kuyoba buhlungu. Uyothi lento wayigcina senzeka kunogogo bakho kunomkhulu bakho kunobani babengenazona kwasha kwacima kuyoba buhlungu. Gijimisa imali yamba uthwasisa abantu i-wrong ntwe very totally wrong. Amadlozi khona lapha lawulwa khona and amadlozi khona la ahlala khona ingakho kunegama lithi izulu elithi izulu. Ungazitshela ukuthi wena usukudlala ngedlozi lako kwenu usukuthi ngoba thina solikhipha ilizwe nihambe indlela abantu umona xa nibavulela inhlanhla la uzotshela umuntu ukuthi hayi inhlanhla yakhe kwasha kwacima solikhipha ilizwe. Isikhathi sami manje isikhathi esikaSimbisi buhlungu into yenzakala eSouth Africa bafethu buhlungu blind kuzodliwa nje amandla ichuno li-1 langena lafike labonga shem kuzi-3 ndingamangala futhi ngathuka nje yabona yena angandenza ukuthi inyanda yami lola lesibhedlela like serious xa ngathi mkhulu mina ndiyikhumbula onto kuzi-3 ezika October 3 October u-2023 manje khuluma ngento ka-2024 zobe ndiyishayinisa ndiyifayina kahle ngoDisemba after niwabonile ama-case la azovuka ngoku unama-case azothethwa la niyilandele indaba ye-EFF unama-case azothethwa la avulwa i-ANC and akavulwa i-ANC ezisashi kunalamabhillionaire la ngaphaya. Those people they are making sure ukuthi i-EFF ayiphathina ngemistake. Congolese must stay there forever and ever whatever. Official EFF ayinasikhathi somdlalo. But I'm telling you i-load shedding izophela ithi nya kwangena i-DA izophela ithi nya uyokhohlwa nokuthi kunento kuthiwa i-load shedding eSouth Africa as babe kuphethe aba-president aba-before. Load shedding siyiqala manje thina koranko siqala manje load shedding ne-problem sike sinaso ezinye. But I'm telling you igupta if beyithathe imali but angesingene kupolitiki kakhulu singangenini ufuna untshela nje kuphela bakwenzakalana umuntu osathatha ukuthi I hate amakhola zongena abantu bandifonela upside down abanye bandiyemile nibabonile but I hate amakhola zongena lindo live wami nobu live wami uyahlaba nobu buhlungu lindo live wami
noba uzothi uzocela uxolo linda ulive zoyidelete ivideo vele mase ndiyifakile linda ulive I hate amakhola azongena abafowethu I hate amakhola azongena so indaba injalo bafowethu from today ngicabanga ukuthi siqwashisene kakhulu and into enifuna niqaphele lifeini abantu nje aba spiritual guys ipower yakho funeke kwesinye isikhathi uyibheke ukuthi ikweyiphi indawo ipower yakho izindoni okhona ukuzenza izindoni ekhona engakwazi ukuzenza kakuhle or engakazenzi ngoba kunalento lena yokuthi kwesinye isikhathi xa sisuke sikhuluma public kanje kwesinye isikhathi kunabantu ochola ukuthi nje abasithandi at all zizitha zethu lisho nomuntu othi futhi yena ufuna ukuhlolelwa online nikhumbule kunabantu abazizitha zethu ochola ukuthi uthebukele kanje uyakujonga ukuthi sokweyiphinda abathakathi abazi yonke into bafowethu ngizonitisha futhi namhlanje nje ngendaba yabathakathi nje kakuhle abathakathi abazi yonke into yethu kunezinto abahamba bayihlolela befuna ukujonga ukuthi uphi even obuthakathi abekho good eziba abanye abantu engazi ukuthi bayawazi umuntu okanye bayakwazi ukuthandaza or banayo ipower or whatever abekho good the way babaliswa ngakhona but ba good kwelinye side abathakathi ba good kwelinye side but abekho good the way nintshele nje into straight mina ndingosimba mina anothi ndiyakufihlela mina anothi ndiyakufihlela abathakathi abekho good ngendlela ababaliswa ngayo bafowethu kunezinto abathakathi ezininzi abangakwazi ukuzenza nabathakathi bafana exactly nenyanga kwelinye side inyanga kunezinto eziphuwayo kunezinto angaziphuwayo ingakho uzofika bebangisana ke abasafufayo babuye kuthwaseni bathini uyofika la bekhuluma apho ufunga khuluma okutheni ufikela kunenyanga ezizokhuluma ukuthi hayi mawunesithunywa awubinawo amagedla zonke ezondwezo nabathakathi the same thing but khona ama big doors ama big dog asikisina ama big dog abathakathi bafowethu khona ama big dog izinja ze game into ezithi xa sithi sithatha kuphela pha kune position ngeposition nakhona kuhamba ngama level nakhona into ezithi xa sithi sithathela umsebenzi ngakuzo bawubiza umsebenzi ngakubo hayi guys benza into okubonakala xa bethi into esona bayayenza futhi yenzeke futhi ibonakale so endwezi zihamba njalo guys ndifuna ukuthi ngiqwashise abantu kakhulu and nibona siko live sona ungathethi kwi live into ongekwazi ukuyimela ufune wazi ukuthi noba zikunetha lento le unayo ipower yokuthi ungamelana nayo noba zingathi zenzani unayo ipower yokuthi ungamelana nayo uyabona so zizinto kumele siziqaphele kakhulu ezibafowethu ingakho nisithi mina andifuni umuntu ozobethi yadlala because kunabantu abagcwele ukudlala omnye akasadlali ngoba edlala udlaliswa zizilwane kuzizilwane eziloko zithama kafone lo muntu ziloko zimphusha ziloko zikuphusha lento nezirongo kusasa ngiyamini 2 days 3 days kade uhloliwa so uyakhala ukhalelana ukhalelane you understand so uyabonisa lento le ukuthi into yakho beyivele ingasiso sibusiso from the start ngoba wena already so unayo umuntu obona ukuthi umzekelo masithethe ngamacawe mhlawumbe kanye ndakwicawe ekaBushira ukuthi mhlawumbe ndihamba ndohloliwa khona ngoba uBushira uprofeta kakhulu umzekelo xa niphuma kuBushira andiyayazi ukuthi uAlpha Lukhawu imali yakhe incinci noko uzokwazi ukuninceda mhlawumbe you understand futhi unamandla uAlpha Lukhawu ezonto ezozirongo bafowethu into ofuneka isijongisisa into ofuneka iziqaphela akulingana abafowethu ndisho nasempilweni nje siziphilela nje kunormally kunabantu abangcono ukudlula le kuthi ngeke isifanise nabo Justin Bieber ngeke isifanise nabantu abathile la kunezikhulu bafowethu abantu aba-own izinto eziserious ngeke isifanise nabo you understand but nizobonga okuncinci nako nawe yenza kanjalo empilweni so mawufikele emntwini ekuxelela indaba zakho yenza sure ukuthi lo muntu lona uyakusiza that's it into engayithetha
xa ihlulakala ke kube ngona ugqithela komnye xa ihlulakala this person. So ilife lesiphila kuyo bafethu singayishintshini ibe yiknife. So ngiyabonga kakhulu guys isikhathi senu, ndiyabonga kakhulu. So ndiyathemba sivene bafethu, ndiyabona ukuthi abantu abaninzi kune-face ezinye endiqala nokuzibona lana. So ngiyasibonga kakhulu isikhathi senu guys, ngiyasibonga. But nikhumbule ukuthi xa ninifollowa ngokwenyani, ukunifollowa ngokwenyani funeke i-support ibalulekile bafethu. Ingakho those people engende like akunankinga obviously bakuma social media abobani abokhuzani abomthandeni benama followers are serious. Those people, you understand, like ukufollowa kubalekile bafowethu, yabona, ukufollowa kubalekile. But mina into ndikupromisa yona, once uhamba nami and mase sihamba nje kakuhle, you understand, mase sihamba kakuhle kufike isikhathi sokuthi nami ndichazeke, kufike isikhathi la khona nijabula khona. So nizokwazi ukuthi abantu into xa izokwenzeka ndikutshele nje out of nowhere uve ndikubiza nje, noba bekade sincokola ngenye into, uve ndikubiza ndikutshela ukuthi kanje nakanje, or ezinye izinto kungumuntu ozo requesta or ozobhala ukuthi kade ukanje nakanje nakanje. But yeah, so bafethu ngiyabonga kakhulu. Umuntu ongakandifollow ndithi ngicela nifollow back, so try ukuthi nami ndinifollow ngendlela enizokhona ukuthi ninifollow ngayo. But today ngicabanga ukuthi nibaninzi kakhulu, so ngizotry ukuthi ninifollow ngendlela eninifollowa ngayo. Kodwa wona amandla adliwa nifuna ukuqhatha shem, but nani sazozibonela futhi ekuhambeni kwesikhathi. Ngaba kuhle, let me put it like that. Unless bakune challenge ke ndiyithethe nje straight, ngaba kuhle ukuthi nani nizibonele okanye nibone ukuthi kahle kahle kwenzakalani, yabo. So injalo bafowethu, injalo. So noJesu wazenza izinto, wafika wathetha namathambo madoda, into elula nje, wafika wathetha wathi kulomlwele lona owayelele xa kwedamu laseDamasco. Wafike kuye wathatha nje umhlaba, wathatha nje wathumisela amathe, wabhica emahlweni nalomhlaba lona, wabona umlwele. For sure babekhona abantu ezebesithi vele umlwele bevele ezobona, bebekhona abantu bethetha into zabo, uyayibona. So i-power obviously kuba nabantu meyisaqala kwesinye isikhathi engazi baningayibeka kanjani, but kunesikhathi la vele ekumele ukuthi abantu bakubukele phansi, ekumele ukuthi abantu bathini, akunankinga, just because of i-reasons zabo, yabo. But balekile guys ukuthi sirespectaneni, sivaneni. Ndiyanithanda guys, ndithi uNkulunkulu abenani. Abantu abathi basafuna ukuhamba nami, every time xa nivula live ngano press ibell yokuthi nizoloko ndinijonga, abanye sendibafollowile abenu, zoloko ndinijonga. Mawuloko uhamba nami zikhona into ezintsha ekumele ukuthi zenzeke empilweni yakho, ezehlukileyo futhi, ngoba funeke ndihambe nabantu aba-untouchable, abantu abangathasheki. Ngabona abantu endifuna ukuhamba nabo, bayazi ke mina, that's why ndikhona ukuba free ukukhuluma ngabathakathi, because bayazi most yabo. That's why ndikhona uba free ukukhuluma ngento ezininzi, because hayi kunzima guys, kunzima. That's why ndikhona ukuba free ukukhuluma, because I know ukuthi akunalutho ozindithinde, and more uhamba nami usuku wes. Impilo guys, into endiyinothisileyo uba kahle kahle kuyasizwana empilweni, ngaphandle kwabantu angeke ube andazi uba ndingayibeka kanjani, but umuntu ngumuntu ngabantu. Let me put it that simple. Bafethu ndibonga isikhathi senu, ndithi uNkulunkulu anibusiselani khona, ndibonga isikhathi senu sokuthi nihlale nami ndikwazi ukugqithisa lo mlayezo lo bendiwugqithisa. Bonane bafethu, ndiyabonga kakhulu. Kunamakhola anisokolisayo nje aloko engena, but ndithi ndiyanithanda kakhulu bafethu. uNkulunkulu anibusise nje.